Саламатсыздарбы, урматтуу Бат Кабар каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан эле биз элден келген роликтерди сиздерге ар дайым жеткирип турууга даярбыз биз. Өзүнүн эле кайрылуусу менен активист жараныбыз чек арага жеринен барып ошол жерде Facebook'ка өзүнүн түз эфирин алып чыгып, ал жерде эл менен жолугуп, элдин үнүн угуп, биздин жеп жатарларга, мындайча айтканда элиталарыбызга караганда духовиствирээк экен десек дагы жаңылышпайбыз. Ошондуктан бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо лайк басып жана башка тармактарга бөлүшүңүздөр. Досторуңуздар менен да бөлүшүңүздөр. Азыр биз сиздерге бул видеолордун толук версияларын коюп беребиз. Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Ассаламу алейкум. Мои дорогие кыргызстанцы, уважаемые граждане Таджикистана. Мы одной веры, веками живущие рядом в мире согласия народы. В истории не раз друг друга выручали, помогали. Война никому не приносила добро. Я сам участник афганской трагедии войны. Не позволяйте политическим интриганам, националистам, экстремистам столкнуть наши народы. В ближайшие дни я буду в Баткенской области вместе с жителями приграничных территорий. Организуем прямой эфир через социальные сети Facebook, Instagram и обратимся к высшему руководству наших стран, чтобы они оперативно быстро решали вопросы демаркации границ на уровне высокой дипломатии. С глубоким уважением, Темирбек Асанбеков. Все, башталды. Саламатсыздар бир туугандарым. Кыргыз бир туугандарым, азыр чек арадагы маселени силер айтып, көйгөй азыр көтөрүлүп атат. Баардыгыңар азыр солкулдап турасыңар. Мен өзүм убада берген боюнча ушу Максат айылына келдим. Ушу Максат айылынын тургундары менен турам. Баарыңар тарын багыла, бул эки мамлекеттин ортосундагы, Орто Азия мамлекетинин ортосундагы өтө оор коркунучтуу нерсе. Эч качан кыргыз жергесинде согуш болбосун. Ошого байланыштуу мен азыр орусча кээ бир сөздөрүн айтып турам. Ага капа болбой, намыстанбай, ушул маалыматты көпчүлүккө ушу Максат айылынын көйгөйүн жеткизүүгө аракет кылалы. Добрый день, уважаемые друзья. У нас сейчас на приграничных зонах очень большие проблемы, люди беспокоятся. Это появляется угроза жизни, проблемы идут уже 30 лет. Она должна быть рано или поздно решиться. Я вот на месте, вот в том селе, где был конфликт, хочу, чтобы жители сами рассказали, что здесь происходит. Сизде өзүңүз айтсаңыз, эмне болуп атат? Мына ушул жерде жашайбыз. Бизде мына 16-сынан бери согуш болуп атат. Кечеги согуштан экен аябай оор болду. Энди Кудай эсен бизди эсен калтырды го, көпчүлүгүбүз экин жарадар болду. Ошондой эмелер президенттерибиз бизди ушу эме боюнча, үйүбүз боюнча бир жерибиз боюнча чечип берсе, биздин каалообуз ошондой. Тынчтык болсун, основной чек араны чечип берсе бизге. Я просто хочу многим дать понять, что они хотят конкретные сроки, кто ответственный и когда этот вопрос будет решиться. Уже давно этот вопрос уже назревает, и людей это беспокоит. И я хотел бы еще предоставить слово непосредственно ответственному человеку, как раз вот руководит этим селом, вот молодому человеку, пусть он расскажет, что вообще здесь происходит. Биздин Лейлек район приграничный район болсо, мен Максат айылынын айыл башчысы Сапарали Адинаев. Биздин Максат айылы өтө чек ара айылында турат. Көп жылдан бери чек ара маселеси такталбагандыктан биздин тажик-кыргыз ортосунда жер талаш, суу талаш, таштанды, жайыт маселесинде бүгүнкү күнгө чейин бир топ чыр чатактар болуп келди, күтүлбөгөн окуялар болуп келди, атыштар болуп жатат. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр күбө болуп көрүп турасыздар. Кечеги окуя өтө оор окуя болду, кан төгүлүү болду. Бүгүнкү күндө биздин Максат айылында 260 кожолук жашоочу бар, 713 адам жашап турган. Бүгүнкү күнгө чейин кечеги окуядан болгондон кийин биздин тажик тараптан биздин территорияга мыйзамсыз курулуш иштерин баштаган учурда биздин чек арачылар барып токтотуу
маселесин койгон. Ошол мезгилде эки тараптан ок атышуу башталып, арада бир чек ара кызматкерлер каза болду. Андан тышкары бир топ жарандарыбыз ок атуудан оор абалда бүгүнкү күндө Бишкекте турат. Анан жерлерге туугандарыныкка бала чакасын алып үй бүлөлөрүн көчүп кеткен болчу. Бүгүнкү күндө баардыгын кайра айылыбызга толугу менен көчүрүп келип, чек ара кызматкерлерин койгонбуз. Бирок абал туруктуу десем дагы болот, оор десем дагы болот. Абалыбыз өтө биздин эң негизги койгон маселебиз менен бүгүнкү күнгө чейин чоңдор келип атат. Бирок эч кандай натыйжа жыйынтык болбой жатат. Бизге качан делимитация, демаркациясын чечмейинче бул окуя кайталана берет. Эгер элдерибиз бүгүнкү күндө тажап калды, эгер ушундай кайталана берсе, бүгүнкү күндө элдердин бул жерде жашашына мамлекет тарабынан колдоо болбосо, чек араны тактабаса болбойт. Өтө оор маселе деп ойлойм. Здесь не только жители, те ребята, которые были на войне когда-то, пережили эти проблемы в жизни. Вот они тоже здесь собрались, вот как раз вот в Баткенской области, в районе Сулюкту, Лейлека. Я хотел бы пригласить, вот, Капар, вот сами вот хотели бы, тоже афганцы есть, да, на той стороне наши. Пару слов скажите, вообще, чтобы не было войны. Вот можно вас пригласить? Вы тоже здесь живете? Салам алейкум. Кыргыз элим, бир туугандарым. Мына Тажик жеринде жашаган бир туугандарыбыз. Бизде эч бир убакта мындай бири менен бири каршылашып, согуш же ок атуу деген болгон эмес. Эми мен кыска гана айтып кетейин дегеним, бул 3-чү топ деген бар. Ошолордун ой пикиринде биздин кыргыз элибизде дагы, тажик элибизде дагы бар ошолор. Ошолор биригип кандай болбосун жерди алганга умтулуп атышат. Эми салам болуңуздар. Мына жердин жашоочулары бар болуңуздар, аман болуңуздар деп. Здесь вот многие просят, чтобы не было войны. Мы веками жили вместе. Мы члены ОДКБ. Недавно встречались два президента. У людей была надежда, что здесь как-то вот вопрос отрегулируется. Но, к сожалению, никто персонально ответственность не берет. Самое удивительное, что это проблема не только безопасности этого села или жителей, это проблема безопасности целого региона между двумя странами Центрального Азиатского блока. Вся Европа открывает границы, открывает дорогу экономики, а мы все время никак не можем вот эти приграничные вопросы решить. Поэтому я хотел бы обратиться к руководству двух стран, чтобы они персонально взяли ответственность. Наконец-то долгое время вопрос не решается. Перед людьми отчитались и разобрались все документации. Не так она сложная. Во-первых, она блокирует всю экономику, она торговлю останавливает. И в итоге люди уже отсюда начинают уже убегать. Поэтому большая просьба, я многим моим землякам, соседним республикам, я всем обещал, что приеду, буду призывать всех к миру, согласию, чтобы без войны, без сопротивления мы вопрос этот негативный, который много лет продолжается, решили. Спасибо, ребята. Не надо бунтовать, не надо призывать к каким-то протестам в рамках закона, в рамках высокой дипломатии. Мы должны решать вопрос, чтобы люди на этих территориях не страдали. И мы мирным путем объединения культурных, каких-то экономических ценностей, чтобы мы могли предоставить людям достойный уровень жизни. Спасибо огромное. Эң жогорку коэффициенттер, ылдан төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп алып, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google Plus аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга ысы урмат.